बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज करो इस वीडियो पेश रूप सबनिस तथ वीडियोस युस तेम अस मुतल्लिक अपलोड कोर्मुत पन्निस पेजस पे और बाकियों अंदो यम तम गैर मुकल्लिद तमो तोर पन्न पेजन पे सह अपलोड। बहरहाल तमो कोर तथ मज के एतराजात यानी मेनिस वीडियोस मुतल्लिक अकुर तमो युस जन मे ये किताब करे पेश तोहफा वहाबिया अमचे इबारत पे कोर तमो कलाम तथ पे करो इंशाल्लाह रिप्लाई। दोम कोर तमो यथ पे जे इमाम अहमद रजा खान फजल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह तम हसा कुफरच मशीन। और त्रेम चीज कोर तमो तथ मज सह शार अख ये पेश और यथ शारस मज तमो वोन जे आला हजरत इमाम अहल सुन्नत हसा जिल्लतुक लफ्ज नबी सबस कुन कोरमुत मनसूब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उमन पे करो कलाम। और सत तमो ब्याक वीडियो दितमुत यथ मज तमो इल्म गैबस पे कलाम कोरमुत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तथ पे करो कत। सारे खुद गोड करो कत यथ किताब मुतलिक युस अवामस मज पेश कर तुम वो अत मज क्या वीडियोस मज वन कोता दोख गैर मुकल्लिद दिवान और बार बार सो बह तुम वन यम वीडियो अपलोड कर वल्लाह उमन मज सिर्फ दोख आसा और बे अम पत पन अवाम खुश करन जुस अवाम नाय वोलमुत अपुज वन सह कित अनो बे वापस ताकि सन यह फंदबाजी रोज ब्रो कुन चालू यानी उमन मकसद ये क्योंकि युस उमन परेशानी मानो वीडियो सत गई सह पानस पता सोशल मीडिया पे ध्यान बुत बुत मगर वो उमन चार कह। और यह किताब तुम वो अतनस ब्या नुकत अत किताब पत किन बैकग्राउंड यम बाज़ाब्त वन तथनस कि ये हुकूमत खड़ा गई सऊद हुकूमत ये सात खड़ा गई तत और यम इंसान शिरक कर वल तम वाजिबुल कत्ल हुकूमतस नजदीक हुकूमतस मज तथ माहनियस मज तमो पेश पेश हालांकि बहुत अमिस रूप सबस यथ वीडियो के जरिए पैगाम वातना रूप सबा मरु नची कब्र मज त जवाब दिन आखिरतस मज त जवाब दिन कुस बुत हेत गक पगह परवरदिगारस निश मे युत यह किताब पेश कर मे वन यथ किताब मज कत लिखित हुकूमत हसा इख्तियार तुम हसा दिन यह सजा तो यह दोख अम सो नोन कड़ने खतर क्या कर बह त्रो तुम इथे कन स्क्रीन शॉट ये वीडियोस पे फुल तुम करो पाज अत वीडियो और अम पत रुको अम पत वो तुम कुन जाए ये मज हुकूमत तस्कर लिखित किन यह यमो पूर पे फतवा दितमुत वो तुम क्या लिखा हालांकि शर्क अकबर वो तुम कत वन दपा अगर उनका अकीदा यही हो कि फ़ाइल हकीकी फ़कत रब्बुल इज़्ज़त है यानी अगर हसा तुमन हो यह अकीदा असली अता हसा खुदाई करा खुदाइस बगैर नसा कहीं अता करा बल्कि क्या वना फ़ाइल हकीकी फ़कत रब्बुल इज़्ज़त है यानी असली काम कर वोल असली मदद कर वोल असली यारी कर वोल हसा खुदाई यानी उहद अकीद हसा ये यह सोन अकीद। और इन सालियन से दुआ करने का मकसद महज ये है कि इनकी सुफारिश से मुरादे बर आएंगे गोया ये एक वास्ता है यानी उम हसा अकीद थावा यमन अच्छे इख्तियार की बल्कि यम सुफारिशदार यम बिल्कुल सह वसील युंद बाकी असली अता कर वोल हसा खुदा यानी इनका फ़ैल बहरहाल शिरक है यानी वन अगर उम यह अकीद दिन वोल खुदा युंद वसील पत वन बहरहाल ये फिर भी शिरक है और अम पे फतवा दिवान ऐसे लोगों का खून बहाना जायज है पत त्रा थोड़ा डॉट डॉट यानी अम पे वह वोनमुत सह थोमुत पज तल अम पत वना और इनके अमवाल को लूट लेना मुबाह है यानी उमन हुंद माल तू तुम लूटित यानी पे कोहद कोहद माल लूटन वो कोहद कोहद या रसूल अल्लाह वालन वल या इब्न अब्बास वन वल या अब्दुल कादिर जिलानी या बेकिस बुजुर्गस अगर इथे कर या लफ्ज यानो यानी तुमन करो आलो उम कतल कर यथ मज यूत बोड़ दोख दुत बास वन रूप सब सुकुन चुक मंद सोशल मीडिया पे खसनस और यूता बोड़ अपुत क्या कुठिस मज वन पन्न लूकन वन तुम पता नासिर फिरदौस किताब कर पेश अत तम गोड असल पे नजर दिसम कौन खुदायस खोचा यूत अपुज वन वन और लूकन वो तुम कित भटकावा बुसा भटकावा कि भटकावा दबा आला हजरत हसा क्या कुफरच मशीन हसा कुफरच फैक्ट्री हसा दपन तुम वाजिबुल कत्ल प्रिसा अमिस ते गो पन इमाम मुश्ती ते गो पन बानी मुश्ती यम सुंद अहमद रजा खान बरेलवी सुन तुम वजूदस मज आयु सह चीज सह गो मुश्ती सह बाज़ाब्त फतवा मशीन कि यम ते अम सदिस अकीदस खिलाफ अहमद रजा खान बरेलवी सदिस अकीदस खिलाफ यम ते तिमन मतलब क्या फतवा दित तम वो कि सारी गुस्ताख सारी मुर्तद सारी काफिर और अत पे बेशुमार फतवा जमा कर तम किताब लिखम अकीदस पे तम कुरान तो हदीस सबित दितमुत कर
ژٕ ونان اعلیٰ حضرت سوس پنن عقید اور تم کمن ون کافر تم تل تتھے پٹن تم عبارت اور اتی نین مکہ تو مدینہ شریف کن عالمن نش تمن ون ہندوستانس مز یہ فتنہ یت فتنس متعلق دیو سا تھی پن فتوا اور یہ دیت عربکیو فتوا پتہ تمامو لوکو یم زن عرب پہ عجمس تھی اور تمو کور پتہ تمن فتوان تصدیق کیا چک لوکن دھوکہ دِوان اعلیٰ حضرت ہسا دیت کفرک فتوا اور ام پتہ وچھو تُہۍ کیا چھ ونان علم غیبس متعلق چاوی ون ہے پیغمبرس اللہ تعالیٰ دِوان علم غیب اس لیے سہ بنو عالم الغیب اس ونو اخ کت ورتو اس تہ علم پیغمبرس دن آو سہ واتنو تم پنس امتس تام سن موج فرماون اگر کان دپہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو کان کت کھٹت سہ کذاب سہ ابزور گو یل پیغمبرس اللہ تعالیٰ ہن علم دیت اور کان دپ ام سۭتۍ بنیو یہ عالم الغیب سوی علم یل سہ بدل کٲنٛسہِ دی سہ بنہ عالم الغیب یل سوی علم بدلس تام واتہ یل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دِنہٕ سۭتۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بنیو گۄڈٕ بنیو تمہِ برونٛٹھ جبریل علیہ السلام تیٚلہِ بنے تمہِ پتہٕ صحابہ پتہٕ ییٚلہِ علم پھہلیو اگر یہِ کٲنٛسہِ فاسِقس تہٕ فاجرس تام تہِ واتہِ کیٛاہ سُہ بنے علم غیب تھاون وول سُہ بنے عالم الغیب مےٚ وَن تہٕ روٗپ صٲبا یُس ژےٚ یہِ کتھ ؤنِتھ یہِ کمہِ کِتابہِ منٛز چھےٚ ژےٚ پٔرمٕژ تَلہ مےٚ ہاو اکھ کِتابا ییٚتٮ۪تھ ژےٚ یُس یہِ ژےٚ نجاستا نیبر ترٲوتھ یُس ژےٚ یہِ خباستا نیبر کُن ترٲوتھ مےٚ وَن تہٕ روٗپ صٲبا یہِ کتھ کِتابہِ منٛز اوسُے ژےٚ یہِ فارمولا پٔرمٕژ یُس ژےٚ آز نیبر کُن ترٲوتھ تَلہ مےٚ وَن یہِ مےٚ وَن تس قرآنس منٛز چھا سورُے علم کِنہٕ نہ یہِ تہِ ؤنۍ زِ نمبر 2 مےٚ ؤنۍ زِ پروردگار سٕنٛدِس علم مبارکس تو نبی صبنس علم مبارکس کیا فرق ہے یہ ون یہ کیا دھوکہ چھ دان لوکن علم غیب کیا گو تو عالم الغیب کیا گو تلا ات تہ کر وضاحت تاکہ اس یہ پتہ جواب دنس موقع اور بی لگے لوکن تہ پتہ یم کوتا دھوکہ چھ دان یل ژے وی علم غیبک ٹاپک تلتھی تیل ون ژے مے اللہ تعالیٰ سند علم غیب کیا گو تو نبی صبن علم غیب کیا گو علم غیبس متعلق ون ژے بہ یہ تہندی یا ترجم تہ کرت یا ناو احسن البیان یا تفسیر لکھن وول حافظ صلاح الدین یوسف ترجم کورمت امی چونا گڈین یعنی میون مطلب جونا گڈین تو ام ترجم یت کورمت ام یت مز آیت انا سورہ آل عمران وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء ات یہ پانے تہ کرا ترجم اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے یعنی پروردگار انتخاب کرا یس ویس تو تس کیا کر غیبس پہ آگاہ اور ام پتہ لکھان تفسیر تو تھی ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یس ویسا تس کیا کرا علم غیب عطا اور ام پتہ لکھا ات آیت متعلق لکھا ہے ات ہسا دویم مفہوم یہ کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے یعنی یہ چھ آسا اس پروردگار منصب آسا عطا کورمت یہ تمن آسا یہ غیبک علم تم منصب ضرورت یعنی ات لیولہ پہ ضروری یہ زی امن لیولہ ہند لوکن کیا گژھِ آسن امن پیغمبرن کیا گژھِ آسن امن گژھِ غیبک علم آسن مے ون تا ژے اکھ کتھ انبیاء کرامن اس چیز تہ عطا کرنا سہ تمن ذاتی آسا کن عطائی حسن چھ عطا کرنا علم چھ عطا کرنا نبوت چھ عطا کرنا مرتب چھ عطا کرنا یہ کس یہ تمن ذاتی آسا کن خدائی سند طرف چھ دن امچ تہ کر ژٕ وضاحت ییٚلہِ پروردگارن پنن انبیاء کرامن کانٛہہ چیز عطا کور تو تُہۍ ؤنتو تۄہہِ کیازِ چھو رگ پھٹان تُہۍ کیازِ آسان بُتھِ دِوان اچھا امہِ پتہٕ چھِ وَنان اعلیٰ حضرت ہسا ووٚن سارنٕے کٲفر تیٚلہِ سا یتھ کِتابہِ کُن دِ نظر گۄڈٕ صالح بن عبدالعزیز محمد یعنی یہ کیاہ چھِ لیکھان اتھ منٛز یہ چھِ اتھ منٛز لیکھان ادعاء علم الغیب او الاطلاع علی اللوح المحفوظ کفر فرماوان یس غیبک علمک دعویٰ کر اور ام پتہ ام چیزک تہ ون مے ہسا چھ پتہ کیا لوح محفوظس پہ کیا لکھت فرماوان سہ کیا کفرن اور یم دونوے کت کیا ہسا کفر یہ کیا ون یہ ونان صالح بن عبدالعزیز پتہ بوزر والن تہ بہ ونان یہ کت تھو نوٹ یعنی اہن کتابن من یہ دعویٰ کرت اس ہسا علم غیبک دعویٰ کر اور ام پتہ ون لوح محفوظس پہ کیا لکھت اور ام پتہ یہ دعویٰ کران یا یہ ون مے ہسا پتہ زی لوح محفوظس پہ کیا لکھت فرماوان تم ہسا کور کفر یعنی دونوے کت کیا کفر یعنی کرن وول کیا تیل کافر سہ ام پتہ وچھو مدارج السالکین کتاب ابن قیم الجوزی سنز وچھو تھی سہ کیا لکھان فرماؤ وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماؤ بے شک مے ہسا کور ابن تیمیہ سند فراستک یعنی مشاہدہ کور مے ات مز کیا لوب مے ہسا لب ات مز عجیب چیز وَمَا لَمْ أُشَاهِدْ مِنْهَا أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ
اور ام پر ووقائع فراستہ تستدعی سفرن دخمن ام پر فرما اگر ہسا بہ تم ونو یعنی تم چیز اگر باؤن ان یا کی گئی بڑ کتاب ہسا گژھِ اخ تیار یہ میں ابن تیمیہ سے فراست نش لوب اگر ہسا بہ تم لوکن ون یا تمن ہند ظاہر کرنا اور ام پتہ کیا ونان دپان بڑ اخ کتاب ہسا گژھِ تیار اور ام پتہ یہ واقعہ اخ ونان وچھو تھی ات واقعس مز علم غیبک یہ اظہار کران پنن کتابن مز کن نہ ون ات مز ابن تیمیہ ہسا وون 699 ہجری مز زِ تاتاری یم زن لوک چھ تم ہسا کرن حملہ پن حواریت اور مسلمان یعنی ملک شامس پہ مسلمانن ہسا کرن تم بے بس یعنی تمن کمر پھٹراون تم اور ام پتہ ونان لیکن دمشقس مز نسا کرن تم قتل عام کی کیاز ہوت کرن تم قتل عام یت کرن نہ کہیں تہ اور ام پتہ ونان دپان نسا گژھِ تتہ گرفتاری دپان یہ کت ہسا ون تم تمہ سات ون یہ کت یمہ سات تاتارین اوس نہ ذہنسے مز خیالے ٲسۍ نہٕ تم کران زِ أسۍ ہسا کرو ملک شامس پہ حملہ مے ونتا روپ صبا یہ علم غیب ابن تیمیہس کپر لج پتہ زِ تاتاری ہسا کرن ملک شامس پہ حملہ اور پانے لکھا دپا یہ کت ون تم تمہ سات ییٚلہِ تاتارین یہ خیالس مز تہ اوس نہٕ کہین زِ تم کس پہ کرن حملہ ملک شامس پہ اور ام پتہ فرماو ابن تیمیہن وون سۭتی تہ بہ ہسا کھمہ بے شمار یعنی 70 کھۄتہٕ زیادٕ قسم ہسا کھم بہ مجلس مز گو کس تہ کھڑا تم دوٚپنس کل انشاء اللہ دپنس ہے یہ چھُکھ ژٕ ونان تم کرن حملہ مسلمانن گژھِ کمزوری تمن پھٹراون تم کمر لیکن کم سے کم انشاء اللہ ون تس ام پتہٕ وونُن انشاء اللہ تحقیقا لا تعلیقا فرماوا کیا انشاء اللہ سا ون تم لیکن کیا ون دپن یہی بات تحقیقاً ہے یعنی ہسا تحقیقاً یہ کت اور ام پتہ ییٚلہِ ابن تیمیہن وون انشاء اللہ تحقیقاً لا تعلیقاً ییٚلہِ جملہ کر ابن تیمیہن یہ استعمال لوکو کور تمس توتہِ اصرار نہ ژٕ ون ژےٚ کِتھ کٔنۍ لجے پتہ ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھے پتہ یم تاتاری حظ کرن ملک شامس پہ حملہ انشاء اللہ ووٚنُکھ مگر یورٕ چھُکھ ونان تحقیقاً لا تعلیقاً تہ اور ام پتہ ونان ابن قیم فرما مے ہسا بوز پانے یہ ابن قیم اوس ونان کیا اوس ونان كتب اللہ تعالیٰ فی اللوح المحفوظ اس بہ یم کت سو ونان درج کتہ لوح محفوظس پہ درج یہ کت ون صالح بن عبدالعزیزن تہ فرمو اس ہسا یہ ون زِ مے ہسا پتہ یت لوح محفوظس پہ کیا سہ شخص ہسا کافر تم کیا کور تم ہسا کور کفر لیکن یتت ابن قیم ونان بہ ہسا بوز پان ابن قیم اوس ونان زِ یہ کت کت مے پتہ لجمژ لوح محفوظس پہ مے یہ پتہ لجمژ لہذا پانے ون ام بنوا پن پان کافر کن امس ونک یور کافر یل تہندیو اصولو حساب ام کفر کور لہذا تہ پز ات فارمولاس عمل کرو اور ام پتہ امس کیا ون کافر ون اچھا بیاا کتاب وچ شوکانی صبی کتاب چھ البدر الطالع اور ات مز ونان یم ہسا ابن تیمیہ شیخ الاسلام ون تم کیا کور تم ہسا کور کفر فرما کیونکہ اس البخاری یہ ابن تیمیہ سن مخالف یعنی امس کافی مخالفت آسا کران اور ام پتہ کیا ونان فرما ثم جاوز فی ذالک الحد ات مخالفت مز ہسا پوکہ واریاہ برو حتی افتا بکفر ابن تیمیہ اور ام ہسا ون ابن تیمیہس کافر گوڈ دی گری نظر تہندیو کتھو کمن کمن وونمت کافر حالانکہ کمن کمن معاملن مز ذاتی معاملاتن مز کمن کافر وونمت ثہ ونان اعلی حضرت کفر مشین گوڈ کر ثابت زِ اعلی حضرتن یم کتھ نی عربکن لوکن نش اتفاق کرنے تمن یمن کفر فتوا چھُکھ دیُتمُت اتفاق کرنے بہٕ وٕچھا ژےٚ کۭتیاہ ویڈیو نیرنے پتہٕ اور تاکہ لوکن لگے پتہ یہ اصلی اکُے گروہ چھِ آمٕتۍ مختلف بُتھ کٔرِتھ برونٛہہ کَنہِ اچھا چھُنا پتہ تُہۍ چھِو پِتٕر بارٕنۍ پانہٕ ؤنۍ أکِس چھُ کرٛہُن رنٛگ بیٚکِس چھُ سفید رنٛگ مگر ییٚلہِ تُہۍ ووران چھِو نا تُہۍ چھِو أکسٕے آوازِ منٛز ووران برونٛہہ کُن تِمن عبارتن پٮ۪ٹھ کر کتھ یمن پٮ۪ٹھ کفرُک فتوا چھُ آمُت یہ اوس تہد اکھ سلفی وسین بہ یت ناو یژھان تم سند ون کی تمس کور مے فونس پہ اک دہ تجھ تم عبارت جورا اور ام پہ ٹھہرا نا ونس کی تمن پہ کیا فتوا پتہ یل مے فون کورمس مے دپس یہ عبارت پرت ختم نبوتک منکر مونتن اتت ختم نبوت منکر کیا دپن کافر مے دپن ون تو تیل یہ کافر تھی چھو ونان ام ختم نبوت ات کتاب میں ڈاکہ ترومت دپن اس ما ہیکو ونت مے دپس تیل کیا کران سوشل میڈیا پہ کت یہ دورنگی پالسی چھن بریلوین نش آسان کی یک روئے اس بدلو نا پنن کلامن پہ کی پنن ارادن پہ اکس مجلس مز کرو اخ کت بیکس مجلس مز کرو بیاکھ کت اور ام پتہ وچھو تھی پنہ کتاب کت کن ڈیفینس کران حالانکہ یہ دپان تیل تہ یہ ترجم شوبن اتنس کی یہ وجہ وچھو تھی کہ سن مترجمین قرآن ترجم لکھن ول تمو یہ ترجم کورمت استعمال اتنس بہ گوس بڑا یعنی تعجب شکار ات معاملس مز کہ کیاز کر یہ عبارت پیش اہل الحدیثن خلاف حالانکہ مترجم اخ امس گئی غلطی چلو امس گئی غلطی کیا یہ وۄنۍ سارنٕے اہل الحدیثن ہُنٛد موقف
کیا یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ غلطی کرمژ ات پہ تہ بہ پنن سنین مبارک کران ات ویڈیوس مز تہ موننو ایم ترجمس مز ہسا چھ غلطی گمت یہ گو تریم چیز جو سوشل میڈیا پہ اہد آو ناصر فردوسن یل سوشل میڈیا پہ اہز کتاب آئی آز وچو روپ صبن تہ کور یہ اعلان ترجمس مز ہسا چھ غلطی گمت اور ام پتہ ونان ام سن غلطی نسا کھسہ نہ سارنین بارِ کہین تہ لہذا بہس یی ونان روپ صبا ترجمہ چھ لگیا غلط گومت یہ ویم مے ژے گۄڈنیتھٕے روپ صبا ییٚلہِ اَسہِ ترجم پوٚر سٲنِس دِلس ووت واریاہ تکلیف امہِ سۭتۍ تو لہذا آز کوٚرُتھ ژےٚ تہِ قبوٗل غلطی چھِ گٔمٕژ اور امہِ پتہٕ ووٚنُتھ ژےٚ یہِ یہِ مہٕ کھٲلِو اَسہِ بارِ کِہیٖنۍ بہٕ تہِ چھُسے ونان غلطی چھو تۄہہِ کٔرمٕژ لہذا اتھ متعلق کٔرِو فتوا تہِ تُہی پیش اور امہِ پتہٕ چوٗنٛکہِ پنٕنۍ غلطی ٲسٕے ژےٚ چھُپاوٕنۍ امہِ پتہٕ کیٛاہ کٔرٕتھ ژےٚ ہدایہِ کہِ بخشِشُک یہِ شعر کوٚرُتھ پیش ہدایہِ کہِ بخشش کتاب ییٚلہِ تُہۍ کھوٗلِو ہدایہِ کہِ بخشش کتاب چھِ لیچھمٕژ شٲعری ہٕنٛز کتاب چھِ یہِ احمد رضا خان بریلویَن لیچھمٕژ اور اتھ کتابہِ اندر چھُ یہِ اکھ شعر اکھ لیکھان یہِ شعر چھُ ونان یہِ بوٗزِو تُہۍ وٕچھِو اتھ یعنی سکریٖنس پٮ۪ٹھ تہِ امیُک ونان کثرت بادِ قلت پے اکثر درود کثرت بادِ قلت پے اکثر درود یعنی یۄس تۄہہِ قلت ٲسوٕ گۄڈنیتھ پتہٕ یۄس کثرت کٔروٕ تتھ قلتس منٛز اللہ تعالیٰ ہن عطا یعنی تۄہہِ ٲسوٕ کم تۄہہِ کوٚروٕ زیادٕ عطا اللہ تعالیٰ ہن تتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ ژےٚ سلام اَمہِ پتہٕ ونان عزت بادِ ذلت پے لاکھوں سلام عزت بادِ ذلت پے لاکھوں سلام یُس یہِ عزت تۄہہِ میلیوٕ یہِ میلیوٕ تۄہہِ ذلت پتہٕ یتھ عزت ٲسۍ سلام یعنی نعوذ باللہ امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذلت گۄڈنیتھ ات مز بوز گۄڈٕ کتھ اکھ اعلیٰ حضرتن شعر پرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ اعلیٰ حضرت نہِ لیولہِ ہُنٛد بنُن چوٗنٛکہِ اعلیٰ حضرت نہِ پتہٕ وٕنیُک تام آو نہٕ یِژھ شخصیتا رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کٕہۭنۍ تہِ لبنہٕ یُس اعلیٰ حضرت سٕنٛدِس علمی معیارس تہٕ عملی معیارس تہٕ پروردگارن یُس شان ٲسنس عطا کٔرمٕژ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام کٕہۭنۍ تہِ آمُت رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ لبنہٕ لہذا اگر ژےٚ اعلیٰ حضرتن شعر ٲسۍ نا پرُن تیٚلہِ گوٚو اعلیٰ حضرت نٮ۪ن تِمن یہِ حظ یہِ شاگردن نِش گژھُن یِمو أچھ چھِ پننہِ بنٛد کرِمژ اعلیٰ حضرت سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ فتواہس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عقیٖدس پٮ۪ٹھ اور امہِ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ لوٗکو پران کیٛاہ چھِ کثرتے بادے قلت پے اکثر درود تلہ روٗپ صٲبا مےٚ ون یہِ کثرت کٕہٕنٛز ٲس اور مےٚ ون تتھ قلت کمِچ ٲس اور امہِ پتہٕ چھُس بہٕ روٗپ صٲبس ونان بہٕ چھُسے ونان ژےٚ اتھ شعرس منٛز کر ژٕ ثٲبت زِ یُس یہِ شعر چھِ یہِ ہسا چھِ آمٕژ کٔمِس متعلق نبی صٲبس متعلق انعام دِمے انعام اتھ شعرس منٛز دِ یہِ ثٲبت کٔرِتھ اعلیٰ حضرتن امام اہلِ سنتن منٛز کسُن تذکر کوٚرمُت نبی صٲبن تذکر کوٚرمُت اتھ شعرس منٛز دِ ہٲیِتھ اور امہِ پتہٕ یُس ژےٚ کتاب کٔرٕتھ پیش تتھ منٛز تہِ وٕچھ ژٕ تتہِ تہِ چھِ صحابن ہُنٛد تذکر کٔرِتھ لہذا اعلیٰ حضرت چھِ یتھ منٛز کون تذکر کران صحابن متعلق حالانکہ اگر ژےٚ گۄڈنیُک شعر ٲسی اتھ منٛز پوٚرمُت تتھ منٛز تہِ چھِ لیکھِتھ کثرتے بادے قلت ییٚلہِ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو یہِ حظ یہِ قلت ٲسِو کم ٲسِو تعدادس منٛز کم ٲسِو ییٚلہِ پتہٕ پروردگارن ایٖمانٕچ دولت عطا کٔرنو پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ تُہۍ گُتٕلۍ گوٚو اللہ تعالیٰ ہن دِژنو شوٗب اللہ تعالیٰ ہن دِتنو ویقار ییٚلہِ نبی صٲبنِس غُلٲمی منٛز او اللہ تعالیٰ ہن کٔرنو شوٗب عطا ویقار عطا تُہۍ ٲسِو کم قلت ٲسِو اور امہِ قلت پتہٕ کیٛاہ گٔیو کثرت گٔیو تعداد گٔیو بٔڑ اور امہِ پتہٕ کیٛاہ ووٚنُن عزتے بادے ذلت پے لاکھوں سلام پروردگارن یُس یہِ عزت کوٚرنو عطا کمہِ پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ کُفرس منٛز ٲسِو ییٚلہِ نبی صٲبٕنۍ مُخالفت ٲسِو کران ییٚلہِ انہِ گٔٹِس منٛز ٲسِو ییٚلہِ تمہِ پتہٕ پروردگارن سُہ عزت کوٚرنو عطا اے صحابو اے جان نثارو اے نبی صٲبنیو عاشقو ات عزتس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نو لچھ بزٕ سلام یہِ چھُ اعلیٰ حضرت ونان بوز وۄنۍ اعلیٰ حضرتن کتھ حدیثس کُن چھُ اشارٕ کوٚرمُت تۄہہِ ییٚلہِ دۄہے پامپلیٹٕے پٔرِو یہِ چھِ کِتاب حظ مستدرک للحاکم اتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ اکہِ دۄہ فرماوان صحابہ فرماوان أسۍ ہسا ٲسۍ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ شامُک ہسا کوٚر اَسہِ سفر اَسہِ اوس تور نیرُن اور امہِ پتہٕ کیٛاہ فرمو دپان ییٚلہِ أسۍ پکان پکان ٲسۍ اور امہِ پتہٕ اتہِ ہسا آو بٕتھِ أکِس جایہِ آو جھیٖل اکھ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛاہ کوٚر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛاہ ٲسۍ اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ سوار آپ اس سے نیچے اترے اپنے جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے جھیل میں داخل ہو گئے کیونکہ پنن یم نالان پاکیہ تھین پنن کندن پہ اور ام پتہ اونٹنی کرن تھپ تو درا برونکن چونکہ وہ امیر المومنین یم امن ست تم کت کران یہ برداشت ات پہ اس پر ابو عبیدہ بن جرح نے کہا فرمایا یا امیر المومنین آپ نے یہ کیا جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چل دیے میرا دل چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ آپ کی حسب مرتبہ عزت کرے یعنی اس سے پروردگارن عزت چھنے عطا کورمت یہ شان شوکت چھنے عطا کورمت ابو عبیدہ بن جرح چھس فرماوان بہت چھس یژھان یمن شہرس مز یتھ شہرس مز اژن چھ
ات करने से लोग क्या यानी मर्तब हिसाब करने से इज्जत बहाल चुस वेचान ये और पे फरमान हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमान दुनस क्या दुनस ए अबू उबैदा ये बात तेरे सिवा किसी और ने नहीं कही यानी अगर ये बदल कस वही तमिस वना मगर ये वही से मैं उम्मत मोहम्मदिया के लिए इसको एक मिसाल बनाना चाहता हूँ बुचुस वेचान जो लूकन लगे पता जो मुसलमान बादशाह तुमन कचा नदामत अगर यूता वकार तो इज्जत चुक परवरदिगार अता करा लेकिन अम पत्त परवरदिगार सिंद यह मुखलिस बंद खुदा सिंद वली सहाबा नबी सिंद आशिक उमन कचा नदामत अम पे फरमावा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पानस मुतलिक यह कत बोज इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फरमा ऐसे जलील क्या फरमा हजरत उमर फारूक फरमा ऐसे जलील लोग इसको मैं ऐसे जलील लोग परवरदिगारन कर इस्लाम के बदौलत ये इज्जत अता तो लिहाजा अम पर फरमावा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर यह इज्जत कत छाड़ो बदल कुन जाए तो परवरदिगार करे बे तेल जलील लिहाजा युस इज्जत दुत परवरदिगारन कर दितुन गोड़ जलील लोग कथ दौरस मज तथ कुफ्र किस दौरस मज और अमची तर्जुमानी आला हजरत यथ शारस अंदर करा कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम ए नबी सिंधो जान सारो नबी सिंधो सहाबो परवरदिगार न कुरनो इज्जत अता मगर गोड़ आसु तुम तदादस मज कम ये तुम मुखालिफ आसु पे नबी सिंध गुलामी मज ओ अल्लाह ताला कोता इज्जत कुरनो अता तथ मुतलिक वन दपान अत इज्जत पे नो लच बज सलाम तो रूप सबन मे मुतलिक यह वीडियो कोर्मुत अपलोड लिहाजा मे कोर यह जवाब पेश लूक कर पाने फैसले जि गैर मुकल्लिद धोख दिवान उमै यह चाल चलावान अहल सुन्नत की खदिम आला हजरत इमाम अहल सुन्नत मुजद्दद दीन मिल्लत परवाना शमे रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सिंध आंगनुक यह अदना फकीर धोख दिवान किन दिवान धोख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।